will be the Aba Attention Television, so Mosomfo, Berko Brofo Solomon, BBS, the Wise King. Majina Hanuma, Nessa Sports, Mrena Drum, they brain and her for Attention Television, so sports news, Papa, the Enkansu, latest ones, no, and they brain and her for Attention Television, Attention TV. So, Kanusa Jumadi, live on Facebook, and page, Attention TV GH, Samsung on YouTube, Attention TV GH. Oko anu share o subscribe so o share na o bi o fi nso no nya bi ahwe na ese dwumadi no anu kan ho ane yakoye nimu kakra sa na ehensem na ase dia na me ehensem no nyina ase dia free enra enya asem kuto akra o Ghana yen division 1 league no nimu aye the year papa na he zone 1 na RTU in it me free zone 1 nimu Babebo Premier League no na other zones no Accra Lions Edika qualified that sounds I 50,000 Ghana cedi e dey assure mo ho sounds so na baby any gold mines omo den kra na efekeke omo wie no baby any gold stars for wie no omo ko shia o Monarch Star Hotel onom no de omo right ni na ko shia ya omo gi omo ni kama pa nya asem ke to omo right na ni gi ye say how baby any gold stars it me qualify the Ghana Premier League ni no na nya asem ke to akra omo matches on boy no do na no mu dinkunimu a na say lose ne kakra bi ana draw no she kakra bi do na mu dinkunimu mu ma omo qualification no outstanding next na fake kra nya asem kra sanso na RTU zone 1 no ho de na nsem ho yie papa na RTU and bofo akwa wo he bofo akwa omo sunwane and RTU so tamale na two teams no bia ni abrese opese o qualify ebebo Ghana Premier League ni bi we bofo akafo na omukọ relegation acheyi papa sanso na RTU zo go relegation 8 to 10 years ni enya sangotoa afi na yetimenya tima e watermale a Northern Region or cyber back to Premier League ni ababesi akan Ghana Premier League ni na nya sangotoa we RTU omu qualification na ensam pi na wo ho omukọ bobo no ba bi at times to bon man na group bi abo na say etuo nyina kasa I was at the same Division 1 League Zone 1 na nya asem keto akra ensam pi na nantia na etete say RTU no na Ghana Football Association for na your madness NTO na yete say GF for your madness say dey akan ne keno mama one team from the northern side of Ghana RTU for no etimi qualify ababesi akan Ghana Premier League no bi e na mpa no but for 40 no so there bi yampene edenji ne nyina team Ghana ha na mo ba hwese team ba ko bi enfri sirem ana se bia Northern Region no mabesi akan Ghana Premier League aden a so omo call relegation a chenti no ana bo fakofo so omo so hwe sunwan ho no ma sunwan ho so no team bia ni sunwan sie ya omo so ebe Premier League ni bi okọ bono ho no ma team bia ni ho bono team a omo si akan ni bi e doma Aduana Stars oba bono East so a Techima 11 Wonders omo no bono teams a omo wo Premier League ni na bofa kwa person ko mbeka ho na nka bono teams ni emiensa na nka omo si akan na so omo ya omo ntimi amfa ntentama enura kwasie no matches na share so no Brekum Arsenal one bofa kwa na Asia na RTU SSU Unity Star in Asia na RTU LED bofa kwa 2 points so bofa kwa timinya winner against Brekum Arsenal na omo qualify ababa Ghana Premier League ni bi sanso so na se RTU so edinkuni mo Unity Star Academy so a omo so eba besi akan Ghana Premier League na kokko ben tiya yete ne se sikatuo bitimi piem Emma RTU for no timi kokko tue sikatuma Brekum Arsenal for no so omo nyiro omo ho no omo ntimi ida so omo be hye but for Aquana, some number draw, at Melbourne, RTU, at my qualify, Abisia Ghana Premier League, and pam, the born to share so. At the end of the 19 minutes, now referee no, a born rehearsal, paper press, Yamfa good evening, and Brand and we no. Now, Brekum Arsenal, and Shebi, I'm a Bofakwa, and so I and Shebi, and my match no, Coco Rie say, Bofakwa. And to me, I qualify. I'm a Ghana Premier League. I'm RTU, actually Unity Star, Eshomoka Munu, Alu Mahama Sports Stadium, Tamalea, and my RTU, Edim Kunuma, and then make us say the RTU, you get teams me and some more book ticket, Ghana Premier League. Next season now, RTU, a combination rap, and you be heard Tamale.
na nya asem keto akra temole mountain so eni je ne de aretu etime qualified o mani giye papa na ko sunya mountain so a na wa din chance mampum free set gbofakwa entimi ama bisi akai Ghana Premier League ya babo aretu for abaso o ma ya di papa se o matimi akonkoden be 8 years ni no almost ever back to Ghana Premier League no ye ko foreign front no so a branch bi a na otumoto yie papa uko Spain moto segment bi orma ye front moto 3 GP3 hono moto racing kwa na omukwa ye fra branch se Hugo Milan na branch o 14 years a otumoto na ana fufu anto ata okunya nkwanhia moto no de ne ko crash ya sedem ene America se abranti en catches for asasi on kan hu bi mu a abranti ato na nanom on se do 14 years uswaye papa ai friends Hugo Milan abranti wo no yie na dwuma san ka me yen centurion a me gina camera chi ne Mike Simon mi America se ya nanka BBS se binyame fa sa mo nanka ma no susum na so na kum mi no hwe yanga manti me asori asa dwuma na ma wusa na abranti dey ekokoye ya Tama o Timoto so a all right no okọ crash ya nyame amfa fie abranti aye nyame dia yi papa small boy afenanka yankopon na doma ko wosi so a obetim bebo bra 14 years there enka Ghana cranka GHS kram fesa afenanka wo GHS na se bia class 6 enso nam no juma afato no zango beyin ntino abranti ato na nanom won se do me the last story twato afra abranti afensa Jadon Sancho see am no kasa ide we see akan e de amatim e friends Manchester United no Dortmund e Germany Bundesliga no ma say dem no kasa ide a branch friends Jadon Sancho no abel pim e Manchester United with 73 million pounds Manchester City the quarters abranti amana ba beto so enuma ye players ya toma bo den pardon ba English Premier League no ma abranti see am no kasa ide otoso numa enya senketo akra Pogba in the can with 89 million pounds Harry Maguire with 78 million pounds. Sanson Romelu Lukaku, it also means with 75 million pounds. Virgil van Dijk, Liverpool, it also with 75, it also 4 with 75 million pounds. And Jadon Sancho, but also means with with 73 million pounds. And then to also be listening the doors of Okoa. 10 no Rodri Manchester City Sanson na Dotson son ye Chelsea keeper friends keeper Dotson go tue Chelsea players Kai Havertz omunyina edidi so a enya asem go to scared tom no na eseska no esum bu ye papa emre no de adwane na adwane stories no so Dawson na so emre ni nti no se na me kan no ye wo YouTube Attention TV GH Sanson so na Facebook Attention TV GH okwa no a share o subscribe o share ne kama no a like se ne be ya notifications no ebenya bia hwe na nsama etwagu no wadina biso etie mosomfo Beko Brofo Solomon BBS the wise king medimosia no enya asam keto akra nsam de e wo hodo bebre na so nyame admo chena yen